megalayapost.news. Kinong ilam ke FKJGP Syakoi Kuna Circle ya kebala ilam luba Kil Maring Presiden ke FKJGP Syakoi Kuna Circle haringkat ke jingedon lang dekat ke circle mentag singi kila alai banjurip ya ke serok PMGSY na paham maulen arpumer sya Syakoi Kuna kebala jot la prano tang hadim badang sudap ban siangrong kanong rim kebala pelong ya kita kinong ilam ke FKJGP Syakoi Kuna Circle bakile jurip ya kita ke serok kedai hadin bakila yo ya ke jingjo negeri pajba jong kita kethan hakaba kila alap bakila don ke benta badang sudap siangrong ya ketik serok pakan jot kan prano bat ketik datang nomor bayadep siangrong dang kumba shibnai ta mai lingba jong ketik jingle jurip kinang ilam ke FKJGP haringkat ke jingdon lang kiri pajba kilalap ya ke jing shisha halo ke jing jot jing pra jong ketik serok kebrang sudep siangrong bat kebelak pelong ya kinang ilam ke seng bat kiri pajba bikin sengok ya ban ui ya ke jing traitorti u kontraktor ya ketik serok nomor kedai kebrang sudep siangrong andai ke prano wat habaya tangki kali redru ba ngikum kinong sinong ngi snokya haba ngi i ba kana jintrei kalong kabambit kabambiang haba mentatang si benai kiwan ki kali kala pai kala mi ke keti na po te sahawne benai benwan ki slap ki benai ki bejur slap te sakno kadang pat yang pra isu te ngakum nong sinong ngasokya ba kane ka surok jungi karkum kane ka skim PMGSY kadai benlong kababit kababiang kidai benda ai bhada ki seling ki bakam rben ki bakam he ratat bat ki mauria penbut saka rong ro bakam rben namar kadai ka skim ka bak he te nakaliang junga kum nong sinong ya kane ka jintre jingki ngam sngobun namar ba ngayu ba omdon seling re namar ba kisu ai ba direct mauria ki ai da kane ka black to pin na jrong hajin sia de ban siang rong henry kamdai ke ba siang rong kisu nyat rong su penyong tang najrong te nakaliang jonga karpat yo kontraktor ba udai ban pej biang badai ban sna biang ya kena jaka bala jot lape kumbang latip katem ru kadang don sa arsnem laisnem te udai ban pan bahabiang ikene karparu ya ka PWD department ki badai pej engineer badai pej kena jaka ge jongi kane ka surok kaba na du pahamulen arfmer sadu sikoi kuna kade ka surok kaba yarap hai bun ki nong sinong amde tang ya ki nong sinong sikoi kuna amdap mjong pham sabar pengintin re na du ki thang barman khulia koswai na donral baro kite ki benta jongka dong mingi jong kane ka themru phoi jung te ki wan nang ne hajaka bakin lek nang te na nong po bunwan se blok umling ki hap ki habyat kelentik bajengai daki wanang ne pada kalong serkat na kapenta jungki kalong ki poisuk poisan artat daki lek dunkam segwati ru kila benwan na kine gilenti ki jungi nang ne ka khamjan segwati nong po saburni hajaka bikin wan na du nang tena thaimdan te kumtang rapat ya ka PWD department kadai ban wan jurip hidala de ban pha ya kontraktor udai ban le bhageng khnang ba kane ka surok kanlong ka ba mentoy yang kiduk kisuk ki besong sine dong ki jungi nga nakaleng kaseng FKJGP kum u presiden jong ka circle sikhoi kuna hakajing ut jinam jong pojba ya kane ka surok kabala jor rathai kadai ka surok PMGSY kaba nadu pahamulen sadu sikhoi kuna kabadang su tre kaba sudang su airong menta hidang sibnai kabala jor rathai ngahi dalade bat kine ki member bat ki nong sungsnong ki wer ngut ki balong ngilawan benpej dari khmat lade ngilawan jurip kadai ka don sisa bat ngai i hiru ba ngayat ngayang nang ne kabala jot rathai te nakaleng ka jonga ngilapet kumne kabalong kabasniu ha ka krum 330 jong kontraktor ha ka lapan i ya kata ka jimbom la 3 jong u ya kane ka kam u balang kami hakmat jong i ku ba te nakaleng jonga kum u presiden FKJGP nak ngingin budin ya kane ka kam ngikwa hiru ya ka department jong ka PWD bahkan le ai ya ne kontraktor bahkan pha penbiang ban penbahaya kena kesurok kaba kala jorot hai de ngahi naka seng kwa hi bolong ban budin ya kene bat udai hiru untuk kontraktor udai men pan bradlut kine ki ba ula sing ka bamblong udai ban pha thumai beng bolong ban bha be kene kesurok de nakaleng ka jonga sobha ki PWD department bahkan le ai bahkan pha ya kontraktor bahkan bon le bahasa isin ya kane kakam megalayapost.news